Muraho neza bakunzi ba Emmy Media TV. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nzozi abantu benshi bakunda kurota. Kurota uri iwanyu ha kera. Ese izo nzozi zisobanura iki? Ese zifite ubutumwa ku buzima bwawe? Reka tubisobanure mu buryo bwimbitse nk'uko abahanga mu by'imitekerereze babivuga. Mu gice cya mbere turarebera hamwe iwacu mu nzozi bisobanura iki. Mu by'imitekerereze ya muntu, inzu cyangwa iwanyu akenshi bihagararira ubuzima bwawe bw'imbere, aho wakuriye n'ibyo wanyuzemo mu buzima. Iyo urota iwanyu ha kera bishobora kuvuga ko uri kwibuka ibihe byo mu bwana, gukumbura umutekano n'urukundo rwo mu muryango, cyangwa ubwonko bwawe urimo gusubira ku byabaye kera kugira ngo bubisesengure. Mu gice cya kabiri, impamvu abantu benshi barota iwabo ha kera. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko bishobora guterwa na stress cyangwa ibibazo uri kunyuramo ubu. Ubwonko bushaka aho bwumva hari amahoro. Kabiri, nostalgia, gukumbura ibihe byiza byo hambere. Gatatu, ibibazo byo mu buzima bishaka igisubizo. Ubwonko bushobora kugusubizaho ibintu byatangiriye. Mu gice cya gatatu, ubutumwa bushobora kuba buri mu nzozi. Iyo urota iwanyu ha kera bishobora kukwibutsa gushima aho wavuye, gusubiza amaso inyuma ugakosora amakosa, cyangwa gutekereza ku muryango n'inkomoko yawe. Muri rusange kurota iwanyu ha kera si ikintu kidasanzwe. Akenshi ni uburyo ubwonko bwawe bukoresha kugira ngo bwibuke, busesengure, cyangwa bugufashe kumva neza ubuzima bwawe. Niba ukunda video nk'izi zisobanura inzozi n'imitekerereze ya muntu, kanda subscribe niba utarayikora kuri Emmy Media TV, usangiza abandi iyi video, kandi wibuke gukanda like. Murakoze cyane. Nge mwabanye muri iki kiganiro, Emmanuel wihanganye. Hasta la vista. Reka duhure mu zindi video. Ciao ciao.